Hoi. Ze zijn nooit hier naar school gegaan. Want als je vanaf Columbus State hebt gehoord wie en wie hier zo is, wie wij hier komen aantreffen. Ja toch, dan weet je waarvoor we nog steeds strijden. Dan wil je me nu die jongens 8 jaar geven, om waarvoor we nog steeds vechten. En als stel je voor vandaag of morgen, over 2 jaar hetzelfde gebeurt. Dan komen weer anderen hier. Is hetzelfde, is niet opgelost. Hey, Shalom Israel, Most High in Christ bless. Mijn officer Gabriel voor IYC Suriname. Doro bakana ngoan. Wan nyusu, wan boskopu, gidesma sa e arki. Sampsa de laatste tijd als je in nieuws stak. De bradafu, de Ingi bradafu, was aan die website naar Pikin Saron. A rechtszaak hori, de makis ITR mi denki men tui, dat de mau benen 6 jaar. Sami koffers staan mino golisen tum sibu. Maar is wat desma reageer, desma krei. Dus maar bij de visa a rechtszaak dape, a rechtszaal, denk dat de man wil spreken, de man vrij. Maar wat zijn sabi? Dat onulek de chief Israël, una leti in grond tapu, uno kis leti in grond tapu. Want dat Bijbel is zo gewoon duidelijk toch. Daarom wil ik op priki a woord toe de 12 stam of Israël. De zogenaamde blakke man, Nanga de Ingi. Maar samsa, u lassi zodanig dat uno sab moro tak na uno na Israël. We zullen gewoon kik tak uno na Israël. De want blend in Nanga de tramama aan de lucht. Ane Europa, want de man is waardelijk zo'n kiesie. Want sang, even na je first beja, dan zei de in ableti tapa grompe elibi. Kogo in a Bijbel golo koseipsa. In Johannes 8 vers 32, we start dape. Johannes 8 vers 32. En ons sabi da waarheid, en da waarheid zal make un confri. We saba waarheid, en a waarheid om make confri. A waarheid na de wet fugado, en zij lees in a boeku. Dat we profeteer abra unukba, dat zo worden in de laatste day. Kogo na Deuteronomium 28 vers 33. Kogo lees sa a Bijbel wet akabara de chief Israël. A vloek sa woda utapu. A boeku, Deuteronomium 28 vers 33. Aha. Wa fonko, dus je no sabi, sa nyanda froktu fu yu grom. Wa volk sa no sabi, o nya a froktu fu yu grom. Want die de Ingi brada fu betanja. De wan be de ja, onderling. En nee zo'n volk kong na de tapu, ko bigetek ala sansa naf ding. En tangati de ook tu yesheng. Zij de brada Pikin Saron bron de terug. De man tak tramang e ko in de man gebied, e pura la udu, ala rijkdom e chagwe, e boroka passi stof de man. Do ome sananga de man. Dat na volk sa de man no be sabi. Na volk sa komit de man ja ina kondre. De man fos beja. Lazy. Wa volk dus je no sabi, sa nyanda froktu fu yu grom. Ala yu broko. Ala yu broko. A froktu fu yu grona. De rijkdom sa yap dape. De bon sa de mai koti, a go tu sa dape. Sele sa bron water, a gren. De santi sa de mai diki. Ala de blad sa de mai ko piki pour dape. De fisi. De meti sa de mai ko onti. Lazy. En zo stref je dem sa krakeri en quinsiu ala tem. So sa de maudu? En zo stref je dem sa krakeri en quinsiu ala tem. Ala tem de mau quinsiu. Do krakeri. Luko me yari. De Ingi brada fu betanja. Columbus kong, ama ko quinsiu. So ganam Ingi kies vrij. Nou, wan staat ko onsta, Suriname onsta in 1975. Ete, de Ingi sa be jakba. De man dat ne kis leti srefi fu a staat sa konja. De ne erkende ma srefi. Maar we kan de ma oorspronkelijke bewoners, de ma kan oorspronkelijke bewoners of inheemse ma una leti tapa grond fu. De man sa kona ubaka ap leti tap de grond. Une ine stak na wan frim sa ni na wan queen si dape. Asanda na wan queen si dape. Win spego de ma queen shoe. Dat schreef in a Bijbel. Dat was saranga de chief Israël in de laatste die ook toe. Daarom we police Ingi, make you verstaan dat, hey, mi ano Ingi jong, mi nou op de 12 stam of Israël. Kom je repent, kom je draai kwa gado baka, ko hoor de wet. En samen ku de vloek jada utapu, omdat u boroka wet fu gado. Lees it. Versie 37. Hij gaat naar versie 37 nu. En nu sa de ma skreki sani. Yo de wan skreki sani, na kik de ma iteki. Lees it. Nanga wa gersitori, nanga wa odo. Na mindri ala den fonku pe masa sa cha yugo. Dus wie spede Ingi brada voede na le kik de ma isi dema. Ingi lesi. De Ingi dong. Amoro kon Ingi na wan wachter. Na kik de ma iteka itapu. A skrif in a Bijbel me brada. Unu na lees we ko lees di sa de in a Bijbel. Fuko wiki de brada futak. Uno fen winija. If uno go volgens fagado taki. Wabif go bakalek fagado taki. Ma ala trasan sa yo seti. No go urko. Yima tra scripture.
Pligh liederen 5 vers 1 tanga 4. Abuku, Pligh liederen 5 vers 1. Membre o massa, sabe kom na witaku, praxeri en luku na wishem. Die erfenis begona den vreemde suma. O erfenis gado begona de vreemde suma. De man teka erfenis u gado lek slaaf. En de grond alweer abi ook toe lek uno erfenis, vreemde suma tekenen, maar je zelf concessie gewoon. Lees. Wie also begona den vreemde suma. Je ziet, u also, u heer door voor de mij teki. Lees. Wie de leki piki sodro pama na tata. U de lek wees kinderen, no man yepu, no, wap chisa na manga pabena, no asman de drai lukken. So ook to ala rehere sa kone, mane luku ingi na blaka ma beina. Dat na lek wees kinderen u de gidema. Lees. Wie no abitata. Wie mama de leki den weido. We moesten pay money voor drinken we egi water. Zou doen? We moesten pay money voor drinken we egi water. Dus een pay money voor drinken we egi water, maar na unu be jalek ingi fosi. Lees. Dem seri we egi udu kiwi. Egi udu de mai sergi. If ida piki Saron yo ambon oso na foto yo ko bay udu na de man say koten pour dape. Dan pas yo bay ja foto de rengo piki Saron baka o me money. Egi udu de mai sergi yo. On dat yuna leti tapa grompe etan. Lees. We nekkie de na onder vervolgen. We nekkie de onder vervolgen, want sang. Ik kom op die rechter, school toe vervolgen de man sorto ino. I wan reis of fufeti, de man nakkie terug direct. Lazy? We worko en we no kisi bro. We worko maar we kis bro, want sang, ja we go worko gi de man no. Je doa moro tranga worko en de man pa you en so ook toe go in slaap van ne uno be kis bro. Dat na sa Bijbel tak ep sananga afvalop pugano in de laatste die. Na je dat? Yes sir. Go naar Zacharia 11 vers 5. Abuku Zacharia 11 vers 5. Dem suma disi dem bij dem, de slakti dem zonder fulfillidati, dem ben de foto. Dis na unu lek blakama do konja, de man bayu, de man seru, de man bayu. Die de man be slaktu, de man dat nou no schuldig. Tangan o de man ma bide voor onschuldiging, die sa de man do aan slaap van nee. En ook toe, die de Ingi bara ook toe de man e bid voor onschuldiging. Want de man bekis de Ingi bara voor seer ook toe. Die Columbus konja. De man kies Ingi brada voor Chagua Spanje baka, Chagua Portugal. De man doa sa dat ook toe, de man beser de Ingi brada voor tracé ook toe. As we delve into the annals of history, we find ourselves in the late 15th and early 16th centuries, a time when Christopher Columbus, a name synonymous with exploration, was also the major supplier of slaves from America. The arrival of these American captives didn't present a new spectacle. Both Spaniards and Portuguese had grown accustomed to seizing men, women, and children to finance their wars and expeditions. Laws were often ignored, and possession was seen as proof enough to sell a slave, with authorities imposing a tax on each sale. By the year 1500, a significant escalation occurred in the shipment of Americans across the Atlantic as other Spaniards and the Portuguese joined in the trade, opening up 3 major new sources of slaves. Little did the Native Americans know, they were unknowingly standing on the brink of a devastating era. But what did life look like for these enslaved Native Americans, you might ask? The conditions they endured were far from humane. The moment they were captured, their lives took a drastic turn. From being free individuals living in their homelands, they were reduced to mere commodities, objects of trade, their humanity stripped away. They were seized by Spaniards and Portuguese who were accustomed to financing their wars and expeditions by capturing men, women, and children. En tangan o de man op bieden voor onschuldiging. De man is gelijk de douans aan fout. Lees je? Dem suma disi ben bij dem, de slakti dem zonder fulfilli dati, dem ben de foto. En dem suma disi seri dem taki, blessi voor massa, because mi de gudu. En dem egis kapoman abisari hati ki dem. Je ziet? De man sa bayu, de man sa onderdrukken, de man nooit nog gelijk de douans aan fout. En zo de man gudu no more, de man dat God bless me jong. En God we trust, de man ko gudu tap you. En tangan no de man gudu ook tot op de rijkdom sa die na benaland. De man tak na God bless them. Maar you dape, God ne bless you in de man want you no man kota udu fi exporter. You no man kuroka go to fi seri. Je begrijpt? Lees dan nu. Prediker 7 vers 7. Abuku, Prediker 7 vers 7. Voor Quincy sa met iemand kon iemand kom lauw. Hier is bij wat ik Quincy onderdrukking sa met kon man kon lauw. Dat want ik leksa de boy doe dat pe. De man bari uit weg no de moro. Sa wo wat tapa passi. Wo bron de wagi. Maar dat de mij feet tak u de kati boyong. De mij Quincy jong. Jullie kon rebel na so je denk tak sa. De man se Quincy mi. Maar wie do asani. Maar no, une do so moro de brada fmi. Wo wie go na Bible baka. Ko sa pe asango fout. Pe ago fout u boroko awet fu gado. Daarom gado do ala descendis nanga unu.
Onsan, des ma go fe sa kanton gere ke begi e do alosa next no yepi. Ano yepi on san gado no da we say. Te lees Hosea 5 vers 15 gado tak mo gona mi presi. Teleku acknowledge, teleku memre gado bakata e gado udu sondu, udu foutu, manu gado no da usei. Gado nak bakawangi unu mek de ma amalibu abragi de feyanti. Daarom de mai pinauso ala peude. Daarom de mai pinauso. Ibek bang? Non so. Futru, quindi sa meki wa konima kom lau. En wa presenti de pori da hati. Yesi? A quincy a onder druk meki ko lau bari kata boy sai sanga de mansion. E o fetanga de mayong. Ife tugong, iden tak yo fetanga de ma. Ono ma fetanga lanti. A Bible so tak sa kau ser vigilanti. Ona unu egi schuld met desanje sanga ona tu boloka wet fugado. Uno ma fetanga lanti. Ala resan dat skrif in a Bible. Do traga yesif unu tige gado met ala desanje sanga utide. Uno ma fetanga lanti. Ano presenti e bayi ati. Soms one of them ma ina dorp Euroko gi de trama. Da man e si a fout a quincy. Maar dat je Euroko gabo dreef se kotala udu dape, maar de trama visa ne Euroko. De mat e de eweri ma you e denk tak me fen me moniere. A presenti dat ma giu. Maar mai payu denk tak ai, ma andil. Maar ina no aandeel mi brada. Dus no meka quincy frustreru ta ku go do dondo sani. Ku drai ko bakana awet. Unu na de chief Israel wano ingi brada. Arka bosko pu de profeti sa de profeti wan teigu. Jim sani no. Sefania 2 vers 1 en 2. Abuku Sefania 2 vers 1. Chari usrefi kom makandra. Chau seref ko makandra want sang. Se elu kule organisasie voor de brada voor de ingi brada. Ja fets dan walo tra orga. Nooit uno ma chau seref ko we op politiek partij aan Euroko en uno na de blaka ma seref no da wang terwijl ala una brada uno de to ala sam of Israel chau seref ko na wang lazy chari usrefi kom makandra ja kom makandra you kondre disino abisha una shen maar in Engels attack nation not desire no man ne desire de man ne gun de man ne schulet next dat we chau seref ko na wang juist onder a wet fugado want sang vers 2. Before dat was stroiti, sa kom na fesi. Before abo stroiti ko na fesi, dat wat Christus so ko kurutu gron tapu. Lazy. Before dat day sa pasa leki dem alesi buba. Before dat fire hati bron fu masa sa kom na un tapu. Want dat fire hati bron of God ook wou tapu baka. Want dat wanneer unite, wanneer go hoor de wet fu God baka. Dis nou een deel van fire hati bron. Taki je kom op die dorpu, de schotu suti kiri en de maisroto de masano dede. Nou, de atibon of gado ook toe. Sa de tak unulik in volle. Want toen je draai ko baka na wet fugado. Daarom matak chau serif ko na wang. Dat nasa gado il esoru. Go na Lucas 1 no. This sabi. This day na gospel. Maar no een keer kino leria sanja. De profeto tegiu. Tak gado serif o folusunu. Christus ablaka messias. Amanda to folusunu. Lees is a skrifina a gospel. Abuku fu Lucas 1 vers 68. Blessing fu masra gado fu Israel. Lees en terang agile mek de pas. Blessing fu masra gado fu Israel. Because he abe kom lupu hem people. Hem people. Suma na gado people. De 12 stam of Israel. Dus ook de blaka na Ingi na westelijke California. Na de chief Israel. Lees. En abe bij dem baka. En au bayu baka ma folus unu. Abai sama bayu ma folus unu fo ala de katibo sa udeja. De concessie sa ono ma kisi. De mai kwisi in de dorp unu. Ontwikkelen de na unsi. No, we stem no more next ne kenki lisi. En abe opoma tutu fo lusu ki wi na inda oso fo yem dinari dafo. A blaka Messias Christus lisi. So leki abe taki na da mofo fo yem santa profeti. A skrif sensa Oude Testament kom. Disi ben de ja sensi gron tapu ben meki. Dati asa fo lusu bi komo po fu wi feyanti. Sa fo lusu unu? Dati asa fo lusu bi komo po fu wi feyanti. Ma ifino sabi feyanti. Maar Christus staat kom baka ufolusu fu de feyanti unu. De mais so onderdruk ku je sera na ook toe. Amo ufolusu unu. Lazy. En komo po fu da anu fu ala suma di sino lobi wi. Motovo anu fu de wansa no lopi. On sera na de mano lopi. De mano lobunu. Maar we denk dat ko se allemaal één. De ma Korea nga volkslied. Hoe wij hier samen kwamen. Nou alleen. Allemaal say legi yu na yu feyan. De ma leria poko tak hoe wij hier samen kwamen. Uno konja samen. Next. Ingi brada fu be jakba. Bakala de cha unu kolek slag de blaka brada. Unu na de to alo stam Israel. Daarom nanga unu wande sandatif sa. No unu na tendo of you dry yuli bi brada. Dry yuli bi. Nanga dat to tak shalom. Most in Christ bless. What is a nation? Nation is men leading by example. Nation is family.
His word! His word!